kerja kan, sistem pekerjaan yang sediakan body system untuk pastikan inilah physiological well-being, you okay ke tak, I okay ke tak, macam tu. Ada ke bidang pekerjaan macam tu yang pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Biasa yang ada body system ni tengok kawan buat kerja ke tak buat kerja kan. Body system yang tu biasa. Body system ni jarang. Okay, and then kita jugalah just yang macam biasa, I think this one is also common, scheduling for rest breaks lah. Water breaks. Water break biasa. Okay. Ni dia, emphasizing on appropriate clothing which is light coloured, breathable and loose fitting. I think it's also common sense nowadays lah. Pakaian yang berwarna cerah tu dia akan reject a lot of more sunlight. Dia akan allow us to be a lot cooler lah. Pada ada orang pun tengah hari pakai baju warna hitam kan, sekejap lagi collab. I tak rasa benda tu tak tahu Affect so much. I see. Sebab bila I pakai, either way, hari yang panas lah, hari yang sejuk lah. I've never actually mungkin I know this people are saying this. I tak rasa sangat perbezaan tu pada diri I. See. Mungkin differences is tak berapa besar kot. Ada kajian I memang suka pakai baju gelap tapi mungkin ada, kita boleh tengok lah, mungkin ada research yang cover pasal benda ni. I don't think they have not covered this. They must have covered this somewhere. It's quite common. Kan? But I think individual experience differences could be any other variables that we are not taking into account. Contohnya our body readily punya perception of heat itself. Contoh mungkin badan kita we don't feel that much of a difference, but we don't feel that much of a difference. Bukannya tak ada difference tu, the difference is there, but we don't perceive it. Itu boleh jadi satu benda juga kan. So physiological differences could become a factor juga. So could be. So anecdotal evidence kan boleh jadi juga. Mesti ada empirical study. Yeah, there could be an empirical study that supports it lah. So yang ni saya tak pernah lagi nampak orang buat, tapi dia kata cotton clothing can be soaked in water to aid cooling. Aku tak pernah lagi tengok. To aid cooling. Aku tak pernah lagi nampak orang buat, tapi dia kata macam tu lah. Kan? Mungkin itulah yang extreme heat tu mungkin dia orang buat guna kot kaedah tu. Okay. Saya rasa one example ialah orang yang bekerja dekat furnaces. Saya nampak dia buat betul-betul. Sorry, I just remembered this. People working with furnaces, dia buat benda ni. Dia bekerja dekat dengan furnace, memang dia orang basahkan baju. Tu dia have this. Blacksmithing, furnaces dia akan buat benda lah ni. Steel mills. Yang mana dia bukan cuaca lah, memang dia punya extreme heat tu, dia akan gunakan benda ni as part of protection lah. Yang bawah ni biasalah, tapi saya tak tahulah, biasa pekerja bawa air sendiri, tak pun dia kopi. Air tu lah, kadang-kadang yang tidak ada air di atas. Hari ni dah ada belum? Ada rasa? Ada Ada air. Sepupu kan dia kerja dekat Qatar kan, dia bukan engineer lah, dia macam offshore. So memang dia orang kan panjat, kan dia orang kat sana orang luar lah yang buat kerja-kerja berat kan. Dia orang mengatakan tu dia orang panjat. Okay. Dia memang ada air, dia memang kena bawa air lekat dekat dia punya badan. Oh ya? Memang siap dekat on the person. So kalau tak dia boleh matilah sebab tak cukup panas kan. Yelah panas, then you're not hydrating kan. Okay. Good example, kan? Cuma ada pekerjaan yang buat benda, especially macam pekerjaan kita pun mungkin bolehlah campaign tu kan. Nanti saya nak healthcare kan? So dia bulan puasa dia orang tak kerja. air. Penjambangan. Sebab tu Apa puasa kalau dia cantik? orang tak mampu dia orang nak kerja macam tu. Puasa dia memang off. Terus dia nak suggest letak air kat sini. Letak air kat sini, bag. Punya aku nak pakai baju cantik. Tak bawa tu. Nanti kita boleh wajibkan semua orang bawa hydration pack. Kan? Straw. Minum pakai straw. Minum pakai straw. Kan? Back pain pula air berat. Boleh pula veteran. Banyak pula back pain. Back pain pula. Kena beli pula lumbar brace. Back brace pula. Okay.
Alright, ini untuk yang tadi kalau kita cerita pasal panas, so apa pun kita boleh offer in terms of solution for those working in a cold environment. So cold environment ada benda ni. Ini biasalah. Monitoring physical condition, wearing appropriate clothing. So kalau kata tadi pakai pakaian yang nipis, orang kata dan berwarna cerah dan ringan, kita pakai several layers of clothing for insulation. Dan kita tak naklah ni tight clothing because it reduces blood circulation to the extremity. Okay, masalahnya dengan cuaca, dengan suhu yang sejuk ialah our body in its attempt to survive, kita akan reduce blood flow. Dia akan tarik blood flow ke kita punya internal organs. Sebab for the sake of surviving, the internal organs must survive. So our body is designed that way. So dia akan tarik keluar daripada limbs. Itu biasa. Tapi kalau kata kita pula add on to the memandai-mandai sendiri, kita pakai pakaian yang terlalu ketat and restrictive, the reduced blood flow could be restricted further. Dia akan jadi isu lah pula. So kita tak nak pakai pakaian yang ketat. Protecting the ears, face, hands and feet in extremely cold or wet weather. Okay, so kalau boleh kita nak berjalan ni. Contoh orang yang bekerja di luar dalam cuaca yang sejuk. Malaysia tak ada salji kan. So kita nak cakap Malaysia salji pun susah kan. Malaysia selalu tak boleh nak buat rujukan yang baik. Ekstrim. Sebab kita tak ekstrim belah ni. Tapi contohlah kita bekerja, macam kita cakap tadi, cold chiller rooms ke, orang yang bekerja kat dalam tu kan, they should have waterproof and insulated boots. Tak boleh yang jenis basah masuk air kan. Wearing a hat. Mushroom tadi. Ni tak tahu, ni pakai mushroom ke kena pakai macam shapka atau macam apa? Snow cap tu kan. Tu dia hard cap. Hard cap ke untuk sejuk? Tak boleh. Pakai snow cap. Bini. Bini boleh. Okey. Anak-anak Malaysia panas-panas pun pakai bini. Ya. Yang rambut panjang kan dia tak nak membuang beban kan pakai. Lepas tu tak pening. Tak pening. Biasalah. Biasalah American jiwa tak American. Okay. And then dia kata move into warm locations during breaks. Okay, macam reverse. Kalau macam tadi, if you're working in a very hot environment, you have to have an area that you can cool down. If you're working in an extremely cool environment, you have to move out lah ke tempat yang lebih hangat. Carry extra socks, gloves and the change of clothes and thermos of hot liquid. Kopi dah pula. Okay. Chemical hot packs. Ini memang kita tak boleh nak ni lah ni. I think Malaysia don't have this lah. Chemical hot pack dan sebagainya. Okay. And this one, avoid touching cold metal surfaces with bare skin. Chemical hot packs ni yang macam dia hot pack. Kalau kat Japan tu dia ada yang kita bershake. Yes. Ya, itulah chemical hot pack tu. Jadi patahkan ke, jenis yang shake ni ke. Ada tak kalau mesti jual tak untuk untuk apa? Tak ada, aku sekarang nak sebut nama budak Gen Z ni. Kan? Ada, itulah dia chemical hot pack tu. Alright. Okay. Okay, seterusnya kita tengok juga apa tu? Air quality. Alright, air quality ni kalau kat Malaysia ni, ini kita selalu discuss lah. Humidity, temperature and ventilation. So apa itu humidity? It is threshold at which air is perceived as stuffy. Kita rasa bahasa Melayu apa? Kepam susah nak bernafas kan. Itu rasa macam susah nak bernafas. Sebab there are too much water molecules in the air. So a relative humidity of 60% at 24 degrees Celsius and 80% at 18 degrees Celsius. So siapa ada benda alah ni dekat rumah? Humidifier tu biasa. Dehumidifier. Ada? Tak. Rasa okey je. Saya ada. Saya ada. Rasa sesak lah. We don't really use it for that purpose, but it helps to reduce mold. Tu yang tersihipo tu kira ni. Tersihipo lah. Tersihipo is dehumidifier lah. Tapi tersihipo tu untuk ruang yang sempit lah. Almari. Yes. Apa kasut kan. Kat rumah memang. Humidifier Malaysia tak perlu besar. Humidifier. Bukan ni lah. Sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Kalau dekat Saudi dulu kita orang memang pakai. Yes. Sebab kalau tidak memang masa kering ni jadi. Yes. Temperate climates usually have a very arid weather. Arid means no water lah. So kalau macam contoh baju cepat kering. So the area where I come from, kalau panas tu kita akan rasa dia panas yang macam nak pening sebabnya they have no water molecules in the air. The air humidity is very low, which means it's hot. Your sweat
tak sempat berpeluh pun dia dah evaporate. So sweating has no value. Doesn't help. So for us, kita boleh pakai benda lah ni to lower the relative humidity in a building to acceptable level. So kalau kita sebenarnya kita boleh consider lah. Tapi kalau kata ikutkan, a lot of buildings in Malaysia, and one of the effects of air conditioning is also dehumidifying lah. Sebab air conditioning dia serap water molecules from the air, kan, dia akan buang water molecule, so air akan jadi lebih kering lah. Right. So dia kata low level of humidity where there is less than 30% of office temperature, you could cause bodily secretions to dry up and ada complaint of dry, blocked nose and eye irritation. So kadang-kadang ada macam kita kata officers dia pakai air conditioning dia tarik humidity, dia tarik water out of the air around us. So ada orang dalam office dia akan rasa macam dry, dia rasa kering tekak, chapping kan, chapping of lips, sebabnya you are exposed to an environment where there is too little humidity. Okay, ni ventilation. Ventilation, kalau kata siapa kat rumah kat sini dia practice ventilation macam weekly ventilation ke? Traditional way lah, buka tingkap. Kalau weekend, Saturday, Sunday morning I bangun, yes, rumah I memang buka semua tingkap, sliding door, my kids sliding window tu, walaupun dia orang akan marah, kata nak tidur ke apa kan, no, I'm going to air this room. Betul. Yes. So ventilation is a good practice lah, sebabnya dia akan membantu ni untuk providing fresh air and removing contaminants inside the building. Biasanya